Umukino w'umupira w'amaguru cyangwa se football ni umwe mu mikino ikunzwe cyane hano ku isi. Uyu mukino ukinwa mu bihugu hafi ya byose byo ku isi. Gusa uyu munsi ntabwo tugiye kugaruka kuri uyu mukino ukundwa n'abarenze 1/4 cy'abatuye isi y'Imana. Ahubwo tugiye kuvuga ku hantu cyangwa se amasitade uyu mukino ukinirwamo. Tugiye kubagezaho urutonde rw'amasitade 10 meza yubatswe ku mugabane wacu wa Afurika. Uru rutonde tukaba twararukoze tugendeye ku ngano ya stade cyangwa se abantu stade ibasha kwakira, ubwiza bwayo, ubwisanzure ndetse n'ubushobozi bwo kwakira amarushanwa akomeye. Mbere yo gutangira tukaba tubasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mubona mu ba mbere ibiganiro byacu byo kuri iyi YouTube channel. Ku mwanya wa 10 turasanga stade yitwa Chianzi National Stadium. Iyi akaba ari stade iri mu gihugu cya Angola mu gace kitwa Cabinda. Iyi stade kandi ikaba iberamo imikino igiye itandukanye, ibi bizwi ku izina rya Multisport Stadium. Iyi stade ifite ibyicaro bisaga 20,000 ndetse iyi stade yakira amarushanwa y'igikombe cya Afrika AFCON yabereye mu gihugu cya Angola mu mwaka wa 2010. Iyi stade kandi akaba ariho ikipe yitwa Cabinda Football Club yakiriye imikino yayo, ni ukuvuga imikino yo mu rugo. Twihuse ku mwanya wa 9 hari stade yitwa Stade d'Agonje. Iyi stade ikaba iherereye mu mujyi wa Libreville mu gihugu cya Gabon. Iyi stade ikaba izwi ku kazina ka Libreville Friendship Stadium. Ikaba yarubatswe na kampani y'Abashinwa yitwa Shanghai Construction Group. Ikaba ari inyubako nziza cyane ndetse ikaba ifite ibyicaro bisaga 40,000. Iyi stade iherereye mu gace ka Angonje. Niyo stade y'imena muzakira imikino y'igikombe cya Afurika AFCON yabereye mu gihugu cya Gabon. Yahabereye inshuro ebyiri mu mwaka wa 2012 mu mwaka wa 2017. Ibi murabyibuka cyane muri iki gikombe, abenshi mwarakirebye. Ku mwanya wa 8 turasanga Mbombela Stadium. Iyi stade ikaba iherereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo, South Africa. Iyi stade kandi ikaba yarubakiye kwakira imikino y'igikombe cyabereye muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2010. Iki cyari igikombe cy'isi, murakibuka mwese. Iyi stade iherereye muri metero 7 werekeza mu burengerazuba bw'agace ka Mbombela ko muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Ndetse iyi stade yitiriwe aka gace ka Mbombela karizwa mu ntara ya Mpumalanga. Iri jambo Mbombela rikaba rishatse kuvuga abantu benshi bihurije ahantu hamwe. Iyi stade ifite ishusho y'urukiramende cyangwa se rectangle mu ndimi z'amahanga ndetse n'ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 40,000 n'abantu 929. Ku mwanya wa 7 turasanga stade yitwa Peter Mokaba Stadium. Iyi stade nayo ikaba iherereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo, South Africa. Iyi stade iherereye mu gace kitwa Polokwane ndetse ikaba ari imwe mu stade 5 yubakiye kwakira imikino y'igikombe cy'isi yabereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2010. Iyi stade yubatswe mu mujyi w'intara ya Limpopo, ikaba yaritiriwe umunyepolitike ndetse akaba ari impirimbanyi yitwa Peter Mokaba. Uyabize amateka muramuzi. Iyi stade ifite ibyicaro bisaga 45,500 ndetse ikaba ikinirwaho imikino nka rugby ndetse na football. Ku mwanya wa 6 hari stade yitwa Nelson Mandela Bay Stadium. Izina Nelson Mandela murizi cyane, yabaye intwari ya Afurika y'Epfo, aba intwari ya Afurika ndetse n'intwari y'isi yose muri rusange. Iyi stade nayo iherereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu gace kitwa Port Elizabeth. Ndetse nayo ikaba iri mu stade 5 yubakiye kwakira imikino y'igikombe cyabereye muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2010. Iki cyari igikombe cy'isi. Iyi stade ifite ibyicaro 46 ndetse ikaba yari imwe mu stade y'imena muzakiriye igikombe cy'isi mu mwaka wa 2010. Ku mwanya wa 5 reka twerekeze muri Afurika y'Iburengerazuba, tujye mu gihugu cya Nigeria, tuhasanga yitwa Abuja National Stadium. Iyi ngiyi iherereye mu murwa mukuru wa Nigeria ariwo Abuja. Iyi stade ikaba ariyo stade y'ikipe y'igihugu ya Nigeria yakiriye imikino yayo mu rugo ndetse ikaba ifite ibyiciro bisaga 60,491.
Iyi stade yubakiwe kwakira icyiciro cya 8 cy'imikino ya African Games. Iyi yabereye mu gihugu cya Nigeria mu mwaka wa 2003. Bamwe muri mwe iyi mikino barayireba. Iyi stade ifatwa nk'imwe muri stade nziza muri Afrika, ikaba yaje ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 turasanga stade yitwa Cape Town Stadium. Twasubiye muri Afrika y'Epfo tayari. Iyi stade ikaba iherereye mu mujyi wa Cape Town mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Iyi stade iherereye mu gace kitwa Green Point. Aka gace kari hagati ya Table Mountain n'inyanja ya Atlantique, ndetse kakaba ari agace kari bukerarugendo. Iyi stade ifite ikibuga kinini gikinirwaho umukino wa football ndetse n'uwa rugby. Iyi stade yibitse ibyiciro bisaga 69,70, ndetse ikaba ari imwe muri stade iteye amabengeza kuri uyu mugabane wa Afurika. Iyi stade kandi yafunguwe cyangwa se yatatswe ku mugaragaro ku itariki ya 4 Ukuboza mu mwaka wa 2009. Ku mwanya wa 3 wari stade yitwa Moses Mabhida Stadium. Iyi stade ikaba iherereye muri Afrika y'Epfo nayo. Iyi ngiyo iri mu mujyi wa Durban. Iyi stade kandi yitiriwe umugabo witwaga Moses Mabhida. Uyu nguyu yari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya gikomuniste muri Afrika y'Epfo, South African Communist Party. Iyi stade yegereye inyanja y'Ubuhinde, ndetse iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 70,000. Ishusho yayo cyangwa se igishushanyo mbonera ikaba cyarakozwe hagendeye ku ibendera ry'igihugu cya Afrika y'Epfo, rigaragaramo ikimenyetso cy'ubumwe. Mwanya wa 2 turasanga stade yitwa Burj Al Arab Stadium. Bageze mu Barabu, ntabwo byari kurangira babuzemo. Iyi ngiyi akaba ari stade iherereye muri metero 25 werekeza mu burengerazuba bw'umujyi wa Alexandria mu gihugu cya Misiri. Iyi stade ikaba ishobora kuberaho imikino igiye itandukanye izwi nka Multipurpose Sports Stadium. Iyi ngiyi tugeze kuyibona ruguru. Iyi niyo stade ya mbere mu gihugu cya Misiri, ndetse ikaba na stade ya kabiri mu bunini mu mugabane wa Afurika yose. Iyi stade yakiriye imikino ya Afurika ya AFCON yabereye mu gihugu cya Misiri mu mwaka wa 2019. Yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2007, ndetse ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 86,000 bose. Mbere y'uko mbagezaho stade iri ku mwanya wa mbere, ndabibutsa gukora subscribe, mwakunda iyi video mugakanda like, ndetse mukaduha n'igitekerezo kuri iyi video. Ku mwanya wa mbere rero haje stade yitwa Soccer City Stadium. Iyi stade ikaba iherereye mu mujyi wa Johannesburg mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Iyi niyo stade ya mbere ni ku mugabane wa Afurika, ikaba ifite ibyiciro bisaga 94,700. Iyi stade kandi ikaba izwi ku kazina ka FNB Stadium cyangwa se First National Bank Stadium. Iyi ngiyi yubatswe mu mwaka wa 1987 mu ntara ya Gauteng. Iyi ngiyi ikaba nayo yari stade y'imena mu kwakira imikino y'igikombe cyabereye muri Afrika y'Epfo, igikombe cy'isi mu mwaka wa 2010. Murabyibuka ku mukino wa nyuma aho umugabo witwaga Andreas Iniesta wakinaga ikipe FC Barcelona, aho yafashe ikipe y'igihugu ya Espagne kwegukana iki gikombe atsinze igitego kimwe rukumbi cyabonetse muri uwo mukino. Yemwe ni ukuri mwakoze kudukurikirana, Imana ibahe umugisha.